warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Epa, yaitu istri Alinis, meninggal semalam di Hospital Selayang. Insyaallah akan dikebumikan di Sungai Tua Selayang. Sekarang ini kami sudah berada di rumah duka, menunggu surat dari Kedutaan Indonesia untuk surat kematian, mengurus surat kematian di nomor 58 Jalan 11. Ini adalah rumah duka. Tengah menunggu jenazah dimandikan, guys. Datang awak aja apa lokasi Capek lo ya. Jadi itu jadi sampai sudah. Iya. Tuhan ibu dan bo je. Dulu adalah sampai Nabi, ada Nabi sedia kalau bukan sirah Nabi kan. Ada zaman Arti sejarah dari meninggal bini je. Jadi buat dia teman-teman mau bini meninggal je. Ada yang kira je mau je banyak apa ini kau je. Belum dapat ceramah. Itulah hilang masuk tua kau je. Jadi ada lo itu lah sesuatu itu aja. Ya kan ibarat itu jika nama tinggi mendalam tuh, ini ada tapi tidak buka na apa lo sesenek apa ya kan. Ya kalau dibuka tuh banyak banget. Nyo guru ece dari Pekandangan jo ece. Guru dari Pekandangan jo tinggal di Ulah Karang Padang ece. Tiap hari mau ke situ. Mana cara awak lagi je. Kami lagi kau sama juga peman. Apa awak peman kau ini tahu luar. Ada sampai Pak tiba teman Nohan balik tahu Pak sampai tadi itu dah tidak ya. Tidak tahu Pak dia buat lihat aja lah. Kau ada gitu. Kan palaman. Bawa peman. Bawa peman. Iya, peman tu. Peman tu je. Ada dia kagak aja jemput kan dia sini. Iya. Kan aja. Pagi dia berada tak lupa dia. Iya. Apa kadang kau di penjai tu apa ni kalau tu kira dia aja. Karang. Oh, karang go aja. Jangan pasar tak Ya. mau dia. Itu jelas lah dia kan. Iya. baru nikah tapi tadi Kan nono banyak. Itu ceknya banyak. Mau cerita daripada pengalaman hidupnya ya cerita. Muka kau bukti nak. Iya nya buki. Ya kalau ada nggak bakso, banyak nono. Muka ganti padoman dong kan. Itu masuk nilai itu. Iya. Kok aneh tuh ke sepanjang tu ada katu. Cuma kelebihan kau buat tu kan. Iya. Boleh ke? Dianya sama cara bawanya ada pesenak. Kalau kaji kau tu manggu ya kan. Santai lo kan eh. Dia manggu ya, agak itu. Iya, itu lah manggu. Dah masuk ada yang perlu tahu. Jadi di sini dia kan. Jadi dia boleh Orang bayi pengaji, mendengar kaji cara mahdu. Pengajian mendengar lawak ni. Iya. Pengajian ni dia biar ni enggak. Dia celang contohnya, dia menunggu lawak tu ya. Dia menunggu lawak tu ya. Kalau masuk lawak tu, aku je jago. Kadang Kalau dia ada memang kalau ada ni, aku belajar kita tu ya. Belum sama. Nama siro ya. Paling ketujuh dua pengajian mana ni masuk ke dalam dia ada buat. ya paham tu, kan paham tu.
Kaji kok kalau seriusnya sangat tua ya banyak. Setengah jam nggak lalu atau kok serius Kadang ya? nama nama dari motor sampai nyo. Yuk kan mana pan? Mati sampai jadi kamu nama na upini banyak di laut kapan dua tu nyaman. Iya. Ini tak koi lah, pulang lah ini. Jadi cepat ni dah masuk ada. Jadi balik kaji kau semua jam curhat. Di tampuang aja curhat bagus tak dulu doang. Jadi sugahnya ada tampuang itu segak aja. Atau lah contoh ya kan. Iya. Dan kianyo kayak gitu ada di mau. Kakak kau dia mati mati sampai cepat tu. Mau dah lagi kalau lagi itu tuh kan berdus Di kampung kini- mulai lah kematian di sebuah itu nyo nak dari gue. Di kampung gini kan ugang ada pengajian sekali. Ambo cendia kadang tu di tiup kan ya. Alalo nya, kan alalo ko bindihe nya ko. Bang ngaji nya lalo. Ko bindihe. Sekarang dah boleh lain kerana mandalam gak sih. Mandala tu magati agak ko penjawa dan lala. Nak timbul di tempat ya. Kadang ustaz tu lah camela nan yang buat panjang yang buat. Karena dia kan Macam-macam. perangai kan macam-macam. Itulah. Ya kalau ini kan orang wirid disuruh kan kebanyakan haji kan haji dulu. Sejak itu kemarin saya itu musim kira tidak ada semuanya. Solat jenazah. Kita nak mulai solat jenazah, guys. Ada soal ini. Kalau soal kayak Amin. 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 اللهم بحق سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم هذه الميتة اللهم بحق سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ألا تعذب هذه الميتة اللهم بحق سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ألا تعذب هذه الميتة آمين. آمين. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مرفوعة وعلى الذين أنعمت عليهم من
أولئك رفيقا آمين. يا أيتها النفس المطمئنة آمين. ارجعي إلى ربك راضية مرضية آمين. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين آمين. واجعلنا للمتقين إماما آمين. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم آمين. رب العالمين Satu dua perkara. Yang pertama, bila mati seorang anak Adam maka terputus dengan amalan kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Sudah pasti ada ilmu yang mak ni pernah sampaikan ke anak-anak dia. Apa ilmu dia? Abang, kakak jaga solat. Jadi manfaatkan ilmu supaya ilmu tu akan menjadi ganjaran untuk almarhumah. Yang ketiga, doa daripada anak yang soleh solehah. Kepada adik dan adik-adik, pesanan daripada saya, kamu semua anak murid beriman. Jadi anak soleh-solehah. Dia tak berharta, dia tak berpangkat, tapi soleh-solehah. Jaga solat fardu, buat baik dengan semua orang, bahkan buat baik dengan adik-beradik mak, dengan keluarga mak dan kawan-kawan mak dan semua. Jadi anak soleh-solehah. Dan harta peninggalan arwah, yang pertama hendaklah dibayar hutang. Selesaikan hutang. Jadi saya mewakili keluarga, suami kepada Puan, ibu kepada Halim dan adik-adik lain. Sekiranya ada yang beliau bersangkutan hutang, sepanjang beliau berniaga ini kita dan sayang segera, dan apa saja hutang sila tuntut dengan kadar segera, tetapi bukan di dalam hukum dan bukan di dalam masjid. Nanti waktu lain. Jangan sibuk-sibuk urusan duit dalam masjid. Jenazah tak keluar dari masjid, dia sibuk minta duit. Masih lagi kita dalam masa tanah hukum, masih lagi urusan tanah. Keluar dari masjid, keluar dari tanah hukum, baru urusan tanah. Jadi insyaAllah, dan mudah mahulah dah sekali, walaupun selesai kain apa, hendaklah difaraki, bukan senang-senang ambil. Itu saja, terima kasih dibagi kepada anak muda yang lepas maulid semalam terus serangi arwah, baca yasin di rumah dan berdoa. Semoga ada jalan untuk kita semua. Wallahu ta'ala alam, salah silap mohon maafan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. InsyaAllah, bismillah. Bismillah. Sana jalan, ini jangan juga. Sana jalan. La ilaha illallah. 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 Sampai datang. Dia punya kicik lambang beruang. Ada dengan saya?
Dengan yang merah. Nah, ini cium lah, sedikit boleh cium. Mama kata dia kan dia cium. Ada cium. Nah, cium. Ini dah. Ada ni. Dewa tak masalah cuman kalau dapet kok Anaknya juga kurang tu sekolah. Atau apa semua di Selayar. memang gini memang Dia pun dah 70 tahun. satunya Rasulul Habib Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula menjangkat mukadimah salam manaro masuklah kepada hajat tujuan perlu kita bersama. Mungkin kau bagari semua dia tiba kijok semua rumah tu kau bisi tadi lah sama kadangan sorak lah sama kelampauan. Artinya kau lah yang munduit dah saincek katolah sebuah. Artinya bana dia ambo sebagai suliang kau boleh hangok kuih pelantan jari sebagai mewakili perlu kita bersama. Jadi nanti sampaikan kepada kita bersama mungkinlah sama faham lah sama mengerti. Jadi sungguh pun agak tu bana baca orang awak sungguh ni kan nama mak nak buang kita buah juga. Sungguh pun kita lah sama tahu encak dibaca je lah dia awal seketik supaya wakil nak tahu. Apa telah tempoh dia awal kau malang mau nak dapat di kita ke manula mujur nak dapat ke mangayah malang sekejap mata mujur berkepanjangan. Tagayah lah kita nak malang tagayah di arwah nak mujur lah berpulang ke rahmatullahi wa ini siapa nama. Jadi atas nama padu kipayah dari usahawan sekira tubuh sekira bayang dari mandian dari Bacurang lah di Sumayang lah di Kapan lah di Antal ke istana artinya ke benar ke wadih nak baca wek lah pusako nak berjunjung wirik dia nanti tutup dari kampung sampai ke rantau kita bawa juga banyak seketik lah kita ambil lah petang istana mana ni hari kita mau masjid atau tapis dan kini tempoh tapi di menuju hari atau terak batu jadi itulah bakaran dak kita bersama kepada orang kuasa mudah-mudahan kulimah yang kita kirimkan disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau moga-moga beliau dicucui rahmat dan disisi tempat kalangan orang yang beriman dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk surga jannahnya berkat takwa kita bersama. Dan satu lagi sungguh pun arwahnya yang dikhususkan atau yang diutamakan kerana kita lah akan baca kulimah kita meminta lu kepada orang kuasa sekalian arwah nak basangkui kalau dia arwah apa ko atau dia ini artinya segala nama sangkut muslimin muslimat di kampung yang risiko lah kadang juga ketek tu je nombor 2 namanya sok nama nendo biar-biar pusako biar-biar komando ipa jebisan kaum je kira baik muslimin muslimat arwah guru-guru deteh lima arwah menanggung mudah-mudahan kita kirim lo kelima seketek seorang mudah-mudahan sampai lo kepada beliau dan kita tinggal teteh ahli waris atau anak-anak ditinggal atau suami mudah-mudahan tabah menemui ujian cobaan Bagaimana ubah mana datang membubui ubah maupun datang menjapit mu'minan lahwa inna ilaihi raji'un. Jadi kita nanti aku itulah doa yang kita sampaikan kepada beliau ni. Mudah-mudahan segala keadaan kita di muka buan ni kuasa pinta kita di pelakuan ni. Ku ada lo induk adu sanak kita berkuliah jiran di tanggo sanak di family. Letih nama orang padusi. Kau berjalan nyoba buah bati, melenggang buah tangan, ada membawa minum kopi nak masak je matah atau satu masyarakat dapat lo lah bahagia ada yang membawa barakat daripada guru sapaai daripada Nabi rahmat daripada nak kuasa. Dan nama bawa usaha artinya di bumi nang kuasa kau mudah-mudahan usaha lancar rezeki mudah atau melimpah riwah ni nak kasui sampai dia mah pecah hidup dalam beramal mati dalam beriman. Kalau dulu nazar dek niat ni ndak terkena. Lupa kilau je kilapai patut dilapian kini sama dilapian kini sama sekali ten tuan rumah. Jadi itulah sama mohon kita bersama kepada orang kuasa dipangkali oleh Rafiqo dengan Fatihah Al-Quran zikrah dua mana mai sekira-kira sudah dengan doa tamat atau batalil arwah dinamakan. Zahirnya kita berusaha bersama-sama meminta kepada orang kuasa di batinnya nak seorang nak magiah saniat kita bersama kerana sama kita bulian pinta bersama-sama kita melakukannya sebentar lagi. Diambo sebagai suliang pauliango
kuih pelantar jari sebagai mewakili daripada tuan rumah atau daripada kita bersama mencukupkan sekian dulu. Kuado sentiang dibilai, lamah ditahu, kurang ditukuk, tolong sisik di nalumpang. Akhir kalam membetutuk dulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahnya dia je besar. Menambahnya sini. Oh tambah lagi kami lo tanya. Ada tambahan ini. Lumayan. Ya nampak Lumayan dia buat dah. Ada lumayan dah. lah cukup lumayan ya nama besar. nangku sabut tadi itu mengempainya dah tu kan tambahan saya. Ada lumayan. Ada lumayan dah. Kami tak. Aku tambah Ya macam ni. Walaupun kaki arwah kalau orang mambo, segala arwah lah. Dapat satu yang jawab. Oh tadi lah Pak lalu dia tu. Sejana tak kena deh. Nak kena dia kena. Ada cak dia. Aku menyebut lelo nanti awak tu. Ya. Iyalah. Nanti awak. Cuma 21 Segala pihak di rumah, pihak di ambo Ya. kan. Segala arwah lah. Ya. Niat sekali ya. Karena itu semua terengain. Dia tambah dia. Itu tambah. Itu lah lengkap kasuainya kok. Kalau lah sabut itulah semua bawaan berarti kok. Enggak mainan. Sebenarnya minta aja tambahan. Kau ada lumayan ni. Kan mau kok suagu enggak? Emang kau ni lebih kecil lah. Dia panjang-panjang ya. Iyo lah. Iya. Sebab dia awak masuk lah sikit tu sana. Maka kemana? Kalau gajah tu. Iya. Dia pembingit nak. Dia muka namanya dia nanti perempuan nak. Kalau perempuan kalau untuk mau mengecek bagus sama kayak aku. Ada orang main. Ada nurun ke dah. Ada kok ni. Ada. Kalau ada. Dalam kau ni. Saya sawat tang lagi. Ini tu yo. Bahasanya itu bahasa Moe. Yo, semua kok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما شاء الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد قدير اللهم صل على سيدنا محمد أبيك رسولك نبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله makbulkanlah pinta kami berkatkanlah doa kami berkat kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatul haq alaiha wa la nahya insyaallah taala minal aminin birahmatillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت خير إن حضرة النبي الكريم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم لأرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أصولهم وفروعهم في البحر والبحر كلهم أجمعين سيد الله الفاتحة. الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله
walillahilhamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahilhamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahilhamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiquna wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinuna ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahun wahidun Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la yahuduhu wa huwal 'aliyyul 'azim. La ikra fidin katabayana rusulu minalai fama yakul bitawuti wa yumin billahi faqad istamsaka bi urwati uskala alam bisamala wallahu sami'un alim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliyahum tawutu yukhrijuhum minan nur man ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tudu ma fi anfusikum wa la tukhfu yuhasibukum billahi fa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu liman yasha wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minuna kullu amana billahi wal malaikati wa kutubihi wa rasulihi la nufariqu baina ahadin min rasulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana wa la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammil 'alaina ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna
waghfir lana warhamna wa'fu anna 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 waghfir lana warhamna fansurna al-qawmil kafirin ya arhamar rahimin irhamna 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 warahmatullahi wabarakatuh alaikum ahlul baiti wa hamidul majid innama yuridul lakum rizqakum tariraina wal malaikatu yusalluna ala nabiyya ayyuhallazina amanu yusallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli abdala salatil ala azadil makhluqatika nuril huda Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zaraka zakaza khairun wa falazaka waqiluna Allahumma salli abdala salatil ala azadil makhluqatika samsi duha Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zaraka zakaza khairun wa falazaka waqiluna Allahumma salli abdala salatil ala azadil makhluqatika badari duja Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zaraka zakaza khairun wa falazaka waqilun Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil rahmatal lil alamin nuru adada mamada wa mabaqiya wa man syahida minhum wa man sakiya salatan ala salatan ala imatan ala ihtiya ala mada wa baqika wa kadzalika wa sallim radhiyallahu ta'ala jalatina ashabina rasulillahi ajma'in wa sallallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim al-azim astaghfirullah astaghfirullah
atubu ilaihi. Afdalu bi dzikri fa'lam la ilaha minal aminin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والآل الطيبين الطاهرين وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين اللهم رفعنا وذكر الحكيم وتمت القرآن بآتي وذكر الحكيم أو تعرفا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم هديتي بهدية القرآن وكرمنا بكرم القرآن اللهم اجعل لهم فداء من النار ونورا في القيامة القبور ومنافعا إلى يوم القيامة وزبا في سدرات الأور المصر وعيدة على صراط المستقيم اللهم اكرها إلى يوم الدين اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وأتوب إلينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا الله يا رب العالمين Amin. اللهم نسألك عافية معافاة دائمة في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفر وتعلم عيوبنا فاستر وتعلم حاجاتنا فاغفرك فبك نصيرا يا رب العالمين اللهم عافنا من بلائك ولا تفنا في قضائك وابلنا من تنكك وأنت رضينا وككبرت نصيرا يا رب العالمين اللهم اغفر لها وارحمها وعافنا واكرم منزلها واجعل جنات ما سواها اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واكرم منزلهم واجعل جنات ما سواهم وانزل رحمتنا على قبورهم واسع مكانهم بالماء والثلج والبرد اللهم نسألك سلامة في الدين في جسد وزرة في علم وبركة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب اللهم اختم عملنا بحسن الخاتمة ولا تختم عملنا يا الله بسوء الخاتمة اللهم استجب دعائنا بل مرادنا مرادهم مسودنا مسودهم يمكن دريني برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغيرا اللهم اغفر لنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك مجيب دعوة وقاضي الحاجات يا من يقبل توبات ويغفر سيئات يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسلم جلالك على أشرف المرسلين محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين آمين من سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولسيدي سيدي رحيم الله بسم الله الفاتحة